chibai le vek ule tuntu ma hian India ral thuam thar bon turu lutuk tur chanchin kan soidon ani India missile chuan vor akni 5 chu lei hnuai le lei chung ril bom thei tura siam danglam mek ani a tun hnaya US in Iran nuclear mun fordo bom nana man GBU 57 ai la omle thok na jok tura don mek ani hemi chanchin kan soi ma hian akni 5 chanchin toy te hi han soi lokila akni 5 hi kilometer sanga lai kap phak ani awangin Asia khomol pui mun tam jok hi akap phak de veka Europe ram thren khat thleng po akap phatura duan ani baka nuclear bomb kengtel theiani akni 5 hi antes hun lai vel khan aka lat thei zong hi an soi thadu wak lowa a hun lai DRDO ho tu pa khan an nu dewa kilometer sanga zanga atanga kilometer sanga zariat vel thleng akap theyang ti kha ha soi le nu no a China ro chuan an oi wak lowa China hian kilometer sang riat thleng akap theyang anti a akni 5 ka lat zong hi India hian a soi tlem mai mai ani ti in China chuan akni 5 hian kilometer sang riat thleng akap phakang anti ve tlatani mak ve khop mai India ramar ral thuam design tool siam tular tak Defense Research and Development Organization DRDO chuan akni 5 hi ti danglam hreta lei hnuai chung ril po bei thei tura siam antum meka nuclear bomb keng tel lo chi ani thungang akni 5 hi bunker buster anga na thok thei ani huna chuan a thlo thui thei zong ro chu atoi hretanga kilometer sang ni zanga thleng aka phathung don ani bom keji sang sari zanga arit akeng tel thei thungang anro mandan chuan lei hnuai meter somriat atanga meter zavel chu fit zani somruk atanga fit zathum somthum vel thleng ani anga chu puak lovin aver thei don ani ekni 5 pangai ain athlok muang thunganga ekni 5 hi relate som ni pali achakin athlok thei ti ani thina siam danglam ani hnuero chuan relate riat atanga relate som ni achakin athlok thei don ani engpon ni sela ekni 5 ina aka lat zong tak tak hi chu classify tani e anti a chung yom zia chu thuruk pon chua lo pon dar lo chi tina niang chu US bunker bomb GBU 57 hi lei hnoi fit zani vel thleng lu chil theani a India bunker bomb tura ro chu fit zani somruk atanga fit zathum thleng lut thei tur ani don ti na ni China hian lei hnuai chungril beina man ro hi anei ve a chu DF 15C antimaya short range ballistic missile ani China bomb hian engchena thuk nge lever thei ti hriat ani lawa rindan tlang puya chuan metar som ni atang ni nga vel thuk chu aver thein an ring ani heng bunker bomb pathum te hi a khai khin na mithiam then katinan siama chuan India hian a siam zo to a ngai chinta ila leichunga alu thuk thei zong tur chu India siam hi metar za ani anga US siam hi metar somruk China siam hi metar som ni panga chu leichung ril an lu thuk thei zong tur ani leichung aver thui thei zong hi leihlang top ni lem lo leipon lam kha cement concrete a char vek ni ta se ti atanga te ani a leihlang anema phei chuan hai ai po hian a lut thuk thei mai thei ani a thlo chak zong hi India bunker bomb hi relate riat atanga relate som ni ani anga US bunker bomb hi relate khat China bunker bomb hi relate ruk atanga relate riat ani ve thungani he khai khin na toite chang hian US siam hi indona an mang chin to a arin tlak ti achianga India hian a siam meka US siam hi B2 bomber manga boruak atanga thlak chi ani a India siam tur ro hi chu missile in a keng thungang India siam tur hi athlok chak zoka leichunga alut thuk thei jok boka hewang hian US bomb GBU 57 ai chuan a hlau oma ati chiat thei po arap thlak zokang ti hi mithiam terin dan ani China missile DF 15C hi an lamang chin lawa leichung ril beinan po aman ve thei ti chau ani awangin India le US bunker bomb laka chuan ate naw dewang US bunker bomb hi B2 thlona mang chaw thlak thei ani awangin
buai thlak na chena oma sum sen po asanga India scientist te siam tum da ne ro hi chu mana ol sam dona sum sen po atlem jok dona missile phurtir then mai hi afin thlakin rem thriat thlak viau reng ani ekni 5 hi kilometer sanga chuang thlok theini ma se le hnuai lam beina phurtu atan man tura siam danglam ani don ta ka chuan bomrit tak kezi sang sari zanga la ya phurangai dona hewang hian a thlo thui zong po azat vein an ti toi dor renga ma se India in man du na oma chuna tok viau an ti a hei hian ko dang nei vaklo mel khop mai Pakistan nuclear mun Kirana Hills vel a khoi phak chuan an du tok ri po ni mai thei abul tan na ani awangin mun lata ka phak tur siam tuma han buai ngal ngot ai chuan ti in India nai via nuclear nei ramte mun ti che phak tur siam phot nuwa a hlotling ani chuan mun hla jok ka phatur upgrade tele athar lak siam chu an tumpo anima na le hetia India in bunker bomb siam atum ta ka chuan Pakistan chu amuta tui vak lawang ti arin oma eng huna nge DRDO hian an upgrade zo ang ti riat ni lo ma se upgrade version na chu athar lak siam ang em chuan hun adu reilo tura ngaila bunker bomb thale lo om tak kan nei thuai don nielang ringot po hi ral thuam lam ngai ventu tan chuan alomom to rimani boruak adang lam thut ani lo chuan Pakistan hian India in stealth fighter anei masadon ti hi chu achianga India in 5th generation stealth fighter anei vemu chuan Pakistan pilot te chuan an lo chul nel man viau to don ti nani Su-57 hi kan nei mai don alan line kumsang hi sompariat khan India chuan Russia nena anin dorna ati topa India in Russia nena Su-57 in dorna ati top chan hi Russia ache satel lutuka India roi tu te thinin atuar talo ni bermai vai ho 1 minute hi arete lulnen Russia 1 minute phechu arei anti ngang ni turani a zun thlatir lam khan Russia hian aron dornon le a India hian ang tin nge chan don riat an ri lawa an in berem thut ve thei tho bok Iran lam han hoi lokila zun ni somni pania US bunker bomb in ati chet tak Iranin uranium asong bol na mun fordo kha Iran chuan a chei thata tum ni na langa New York Times sina zia dan chuan satellite thalak atanga alan danin fordo huna hian Iran chuan kongalai thara lir thei po thanem tak mu telani tina ziaka he thalak hi satellite company Maxar Technologies telakani thalaka hian leilai nan man lir thei JCB le bulldozer kan ti ang chi tele crane te po an mutel bok ani Iran in kongthar alai chan hi rindan pani awma pakhatna chuan US siam GBU 57 khan eng ang takin nge Iran nuclear siam na mun ma hi ati chiat ti an mani Iran hian chiang taka riat an du wangani ringan oma company pakhat thilpuak lam zirna specialist Viper Applied Science Director Peter McDonald chuan Iranin kongthar an lai chan hi an mun ma te tum din le an tum na ai ma in bomin ati chiat dan dik tak riat an du a lu chila mai om mia lowa zirchian an du wangani arin thua soya rin thu mai ve tho bok khani a eng poni se khoi jok hinge an tum ti khar chiang thri lo ma ila Iran hian helai mun ma ve lai chuan matharan la ti ro hi chu chiang ani fordo mun bom ani male ani nu satellite thala ka tanga alan dan chuan zun ni som ni pali te kha chuan khwar thuk le na satak te polo oma zun ni som ni pasaria ero chuan alwin no khat le vek to a Iran hian ma an larang hle ti nani fordo hi Trump khan ne takati chiang ena in soya Iran lam hian a changin fordo mun hi a chemang lo antia a chang le a chena sa hle antia anni thule hla po hi hlin chat tur om bik meu lo chu ni tun hnaya Iran hroi tu te in biak na pudru anga soya po Iran nuclear mun ma te hi US in a soyang em chuan a chelo ti Washington Post chuan a tar langa Reuters po in Washington Post thudon ang tho hi an dong ti ziakin
fin fian ai ro chun nei lo thu an soya President Trump patan nai ro chu langai renga ne takin kan chu chia ti hi vo in thlenga thu soi du dan chu alan ni reng thungani US rorel na sang Senate hi Republican ho thunun ani a tholeni zanrei to lampang akhan India ram tholeni zanrei to lama khan Trump na big beautiful bill ati kha vote an la a 50-50 vote adulam le du lo lam ani zat chia maya Trump bill hitlang lo thela ma se vice president in casting vote angin Trump lam ma hian a vote an chak rama Trump hi eng amawang hian a che phel le phut thina an ma ni control ro rel na po achak lo lek tamaya adin mun po hi angai tom ve lek to te po ni hian alanga chu kan saitel ramani chu ngai thatu te lodam zel ula lalpan malsom le theu cheu ro se